Amahoro y'Imana kuri wowe ukunda amakuru agezweho ndetse ugakunda na byinshi ndetse ugashaka no kumenya amakuru yose yumvikana mu Rwanda. Iyi ni Rwanda Inside. Kuri ubu ngubu tugiye kubagezaho inkuru nziza yumvikanye mu Rwanda. Ni mu gihe abantu batandukanye bakomeza kwibaza byinshi ndetse kuri ubu ngubu leta y'u Rwanda ikaba yamaze gutangaza yuko yashyizeho ingamba zikomeye cyane. Izi ngamba zikaba zirimo izo kurandura ubukene, zikarandura inzara ndetse n'igwingira ku bana. Usibye ibi kandi amakuru meza yo ni menshi cyane, ariko kandi inkuru nziza cyane iramutse ivugwa akaba yo tugiye kuza twitsaho ndetse tukaza tukuvira munsi n'umuzingo iby'inkuru nziza nesheje abanyarwanda muri rusange. Iyi ni Rwanda Inside. Nongeye kuguha ikaze wowe mukunzi wacu ndetse ngushimira cyane byimaseyo wowe wafashe iya mbere mu kuzajya uhora ubana natwe ndetse ukabona amakuru yose tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Mu gihugu cy'u Rwanda haramutse humvikana inkuru nziza ndetse iyi nkuru ikaba yanejeje abatandukanye. Ni nyuma y'uko abantu bagiye bagaragaza yuko babangamiwe bikomeye cyane no kuba hari ikibazo cy'igwingira ry'abana, ubundi hakagenda hagaragazwa yuko hari ibibazo byiganjemo ibibazo by'inzara ndetse n'ibindi bitandukanye. Wakwibaza ngo mbese nyuma y'ibi byose byagiye byumvikana inkuru nziza yaba iramutse ivugwa ni iyihe? Kuri ubu leta y'u Rwanda yamaze gushyiraho hafi miliyari 358 z'amafaranga y'u Rwanda. Izi zikaba arizo zigiye kwifashishwa mu guhangana no kurandura igwingira mu Rwanda ndetse no kurandura inzara. Uretse ibi kandi hari byinshi cyane cyangwa se zimwe mu ngamba zikomeye zamaze gufatwa kugira ngo habe hajyaho uburyo bwo guhashya icyitwa inzara mu gihugu cy'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje yuko ikomeje gushyira imbaraga zose zishoboka mu kuba yahangana ndetse ikaba yanagerageza kuba yarandura ikibazo cy'igwingira ry'abana bafite imyaka iri munsi y'imyaka 5, ndetse ingengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi 2024-2025 yegenewe ibikorwa bigamije kurandura iki kibazo yongerewe ndetse ikaba yarazamutse cyane ikagera kuri miliyari zisaga 357 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Igwingira ry'abana cyane cyane abatarengeje imyaka 5 ni kimwe mu bibazo bihangayikishije bikomeye cyane inzego zitandukanye zita ku buzima bw'umwana, ndetse ibi bikaba byaragiye bigaragarira mu maraporo atandukanye. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ku isi habarurwaga abana barenga miliyoni 149 bafite ikibazo cy'igwingira, ariko muri bo abasaga 40% bakaba bari baherereye muri Afurika ndetse harimo n'u Rwanda. Imibare y'ubushakashatsi bwa gatandatu ku bwiyongere n'ubuzima bw'abaturage ndetse batuye mu Rwanda RDHS bwo mu 2020 igaragaza yuko igipimo cy'igwingira mu bana cyari kuri 33%, aho cyari kivuye kuri 38% mu mwaka wa 2015. Kuva icyo gihe rero hashyizweho gahunda zitandukanye zigamije gufasha ababyeyi batwite yemwe na bonsa kubona amafunguro arimo intungamubiri zihagije ku mwana, na gahunda yo kugaburira abana ku mashuri itangira kubahirizwa kuva mu mashuri y'incuke kugera mu mashuri yisumbuye. Raporo ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igamije gufasha umuturage gusobanukirwa ingengo y'imari igaragaza yuko amafaranga yagenewe guhangana n'ikibazo cy'igwingira ry'abana yiyongereye mu mwaka wa 2024-2025. Iti amafaranga yashyizwe ku bikorwa bigamije kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana bari munsi y'imyaka 5 yiyongereyeho agera kuri miliyari 1 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byasobanuye yuko yavuye kuri miliyari 355 na miliyoni 400 yari mu ngengo y'imari ya 2023-2024 arazamuka agera kuri miliyari 357 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Nubwo aya mafaranga yiyongereye, ishanisha ryashowe muri ibi bikorwa ugereranije n'ingengo y'imari yose ryavuye kuri 7
kw'ijana ryariho mu mwaka ushize, maze riraza rigera kuri 6 kw'ijana bitewe n'uko ingengo y'imari y'u Rwanda ya 2024-2025 yiyongereho 12 kw'ijana ugereranije n'iy'umwaka wabanje. Kugeza ubu hari gahunda yatangijwe na leta yo kugaburira buri mwana ufite kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 igi rya buri munsi, kandi aho ikorwa neza bikaba bitanga umusaruro mu mikurire y'abana. Hanashyizweho kandi ingamba zikomeye cyane muri gahunda y'ingo mbonezamikurire ifasha kwita ku buzima bw'umwana, agahabwa serivisi zirimo gukangura ubwonko bakina, basomerwa ibitabo, bahabwa amafunguro n'ibinyobwa, ndetse bagakorerwa isuku mu gihe umubyeyi yaba yagiye mu mirimo. Imibare igaragaza yuko mu Rwanda ku mwaka havuka abana barenga 350,000, naho umugore w'umunyarwandakazi ashobora gucura abyaye abana bari hagati ya 5 na 4. Mu mwaka wa 2011 nibwo guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gutangiza gahunda mbonezamikurire y'abana bato ECD mu kugabanya imirire mibi ndetse n'ibibazo bijyanye n'igwingira ry'abana. Ingo mbonezamikurire mu gihugu hose zigeze ku 31,482, muri zo izirenga 25,000 zibarizwa mu ngo zitandukanye z'abantu. Usibye kandi kuba aya makuru yumvikanye, abantu batandukanye bakayashima, kuri ubu ngubu hagiyeho ingamba zikomeye, ndetse hanasabwa yuko ubutaka bwahingwagaho bugomba guhita bwiyongeraho 10 kw'ijana. Ibi bisobanuye yuko abantu batandukanye bagiye kwitabira guhinga, ndetse usibye kuba bagiye kubyitabira, hakaba hagiye kubaho kwiyongera mu biribwa, maze bikaba byaba ikubitiro cyangwa se intandaro yo kuba inzara yahagarara burundu mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero nk'uko nabikubwiye haruguru, ubutaka buhinga bukaba bugiye kwiyongeraho 10 kw'ijana, nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB rwatangaje ko mu gihembwe cy'ihinga cy'umuhindo wa 2025 ubutaka buhingwa buziyongeraho 10 kw'ijana bukagera kuri hegitari 802. Igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo 2025 kizatangira muri Nzeri 2024, ndetse cyiharire 70 kw'ijana by'umusaruro utunga abanyarwanda. Ibi rero namwe mu makuru meza cyane yazindutse avugwa, abatandukanye bishimiye ndetse bakanashimira leta y'u Rwanda yakomeje kugira uruhare ruziguye ndetse rugaragarira buri wese, rugaragaza yuko ibi bintu biri gukorwa ari ibintu by'ingirakamaro ndetse bikwiriye umuntu wese akwiriye kuba yakwishimira. Iyi ni Rwanda Insight nk'uko nabikubwiye, dushyigikira uyu munsi, udutera inkunga, urebe munsi y'amakuru handitse subscribe cyangwa sabone, ushimangire ku iteka ryose uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona amakuru yose asohotse, haba agezweho ndetse n'isesengura amakuru mu buryo butandukanye mu Rwanda. Mukomeze mukire amahoro, Uwiteka bahire.